Članice Kola srpskih sestara u Prijepolju već godinama organizovano farbaju i šaraju vaskršnja jaja, koja će biti podeljena vernicima u danima Vaskrsa. Ova lepa tradicija, pored duhovnog značaja, ima i humanitarni karakter, a vredne ruke članica svake godine pripreme na hiljade jaja. Radna atmosfera, posvećenost i zajedništvo obeležavaju ove pripreme, koje su neizostavni deo vaskršnjih običaja. Danas je Veliki četvrtak i Kolo srpskih sestara, humanitarna organizacija. Mi svake godine farbamo jaja za Uskrs. 2000 jaja, tu i preko bude sigurno. Za farbanje koriste različite tehnike i metode, kombinujući stare, tradicionalne načine sa nešto savremenijim pristupom. Zatekli smo ih u trenutku kada su pripreme već bile u punom jeku. Deo jaja je već bio skuvan, dok se drugi tek pripremao za kuvanje. Jedna grupa ukrašavala je jaja uz pomoć listova različitih biljaka i čarapa, nakon čega se kuvaju u lukovini, što daje prepoznatljive prirodne šare. Posebnu pažnju privukla je i jedna od najstarijih tehnika oslikavanja jaja, koja zahteva strpljenje, preciznost i veštinu. Imamo sad i ove tehnike sa voskom, šaranje, sa šaraljkom, voskom. Vosak se rastopi dobro, stavi se, on pocrni tokom rastapanja, stavi se na šaraljku, zagreje se, prenosi se na jaja. Onda sledi kuvanje. Prilikom kuvanja vosak se rastapa, boja se prima. Znači sve što smo nacrtali, to ostaje od voska. Trudimo se da zadržimo te stare tehnike koje su radile naše bake. Posebno mesto u vaskršnjoj tradiciji ima crvena boja, u koju se najčešće farbaju jaja. Ona simbolizuje Hristovu krv prolivenu na Golgoti, ali ujedno predstavlja i simbol novog života, obnove i vaskrsenja. Upravo zato prvo ofarbano jaje ima poseban značaj u svakom domu, a veruje se da donosi zdravlje, zaštitu i blagostanje tokom cele godine. Prvo jaje koje farbamo u crvenu boju i njega ostavljamo kao čuvarkuću. I ona stoji nam cele godine do sledećeg Vaskrsa dok se ne ofarba drugo crveno jaje, odnosno čuvarkuća. Pripreme za Vaskrs privode se kraju, a najveću radost ovaj praznik svakako donosi najmlađima. Tim povodom u porti hrama Svetog Vasilija Ostroškog u nedelju će, nakon liturgije koja počinje u 9 sati, biti organizovano takmičenje za decu u šaranju i kucanju vaskršnjim jajima. Za najuspešnije su obezbeđene i prigodne nagrade, a očekuje se lepo druženje i praznična atmosfera.